namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course. Today continue, of course. Beef ya Kokwani Africa against Osingom's the post. Even then somehow, guys, nyimpi ya Gagash na pasa donation I helang man, I says I hela man. And then I'm a comment there like Ben Mayengani the president, of course. Yeah, so it 17th October, and if you can mention waka Facebook, Floyd Machine. Nanga faka komseko hayi Master T hayi ka ha ri busy se isuke kusuka so I pfule ni vona ku ndleka yini la as we can see Kokwani Africa ngomu ka mi nga yi tivi ka account ya vona hi leyi ni leyi yi tsariwaka Africa chabalala raba wire live ku ndleka yini of course hayi pfule ni vona ku a ku ndleka yini la of course. Kokwani Africa. Alla kum tivisa mhaka leyi. La kum tivisa mhaka leyi ku ta va ku ri na swibakele xa mina na lowa ntukulu a Giyani Stadium. Na ri ku arrange-ni ta va ni kha ni mi byela ku xibakele xi ta va rini xa mina na Mr Post. mina ni ku leswi ni heta na matimba ni ku aretse so malume yi la ku lwa na ntukulu se loko vo fika va yi namula leyi a hi ku onha vuxaka bya family completely vhele what's happening here hopefully it's a joke koko a ni vhele hi fike hi tisa na possibility yo karhi mina I think it's a joke vhele ni nyikana 30% yo nga ku ri ntiyiso 70% of me I believe is joking I believe so a hi twini na swi vona ku se swi lava lama famba jeletela vanhu ku mina la ku ni bifa okay se na swi vona hi nga ku leswi se swi ta fika la ta va hi ri kona kwali siku ni ta va ni kha ni mi byela siku ni ta va ni kha ni mi byela ku so ku hi yona as hi sweswi hi nga swi twi yi kombisa ku Osingome suppose loko dyondzeka vanhu ku la ku bifa Kokwani Africa hambi hi ta ku ntiyiso hambi hi ta ku hantiyiso ku na ku na hi Kokwani Africa yi na vunwa. The reason I'm saying this is because ka previous video a yi kombiseni ku i fonini a ze hi vona like evidence ya straight yo himpela a nga a fonini Osingome the post a kombela ku riveleriwa na that's why a ni hi nyike 50% chance se na ku ti-chances ta ku ti ya kha ti reduce manjeni because namuntlha la I'm only giving him 30% ku swilo leswi xi vulaka nga ku ri ntiyiso so a redzi yi fike losi kha endla ti-videos hi ze swi ti komba ku himpela ku swin'wana i ntiyiso ku a redzi ku ya va rini hana sesi a na vhele mahuma jimini sesi hayi ni n'wi lavi leti sesi a swi vona leswi a swo tala swi nge solve nchumu leswi nga ta solva hi leswi n'wi lavi swibakele ni twini a ku la ku ni bifa a ku la ku ni bifa se mina ni n'wi lavi leto dya vuswa leswi leto dya vuswa swi twarini lexi nga swi endla hi ta veta nghena na le ka the latest video ni vona yi kha yi endla live hi ku laha already hungu hi ri twini ku a yi zama ku vula yini swi twari ku yi n'wi na swibakele hi mhaka i ri la ku yi bifa okay wa ku tlakulela henhla makhwiri ma wena ku veka hansi ni ku tlakulela henhla u tshika swo boha ni wina match leyiwa a kona mali vhele yi nga ndliwa so ku hi yona layeri of course ya defendera Ben Mayengani kwani Osingome the post khala a kha ku ela Ben Mayengani swibakele so yona ife yi kombisa ku hayi ya yima ka xivandla xa Ben Mayengani ya hi laha leti lowa mzaya khala kha a lava Ben Mayengani leti se mina kokwani wa wena ni ku lava leti
A ku na since the boxing kona mali yi nga ndliwa ya yi nga ndliwa mara loko Benny Mayengani na yena a accepta na yena la mali a ku ta ndliwa even way more mani hikuva mi kuma ku na yena i na influence yikulu kuma ngo Benny Mayengani, so I'm not sure about Kokwani Africa if vanhu va nga va na interest hi side ra yona na mara ya Mr Post loko i ya ka boxing I think vanhu va nga ya ni yi kombisa loko yi kombela support from the sponsorships such as vo Howard Mashava, leswi of course in overall kha yi kombisa swo kwala, so hi ta vona swo I think xa best ku va hi yima hi vona na postara ku himpela hi le postara se ya huma hi kota ku va hi swi confirma ku himpela swilo leswi Kokwani Africa yi nga ku swi vuleni i ntiyiso na vuhlayiseki byi ta byi ri kona vo General Gwavulani va ta va ri kona and stuff like that, so hi ta vona swona if swi ta pasa na swi nga pasa swona, we never know, it depends, but ku va ka mina loko ku ri na Benny Mayengani a nghenelela I think a swi ta pusha more because vanhu va ta va na interest yo at least va kota ku ya daha hi yona mhaka leyi, even way more hi yona mhaka leyi. Even then of course hi tlhela ka beef ya Gagash and also pastor donation mi nga ma hleketa previously a endle video of course na hi nga fi kombisa of course ku Gagash i kombise ku pastor donation yi kombele ku rivaleriwa mara a fika a swi kombisa of course ku a nga yi hlamulangi and stuff like that, iyo hi vona apology and then a decide ku hi ku vona ka yena ka wa swi tshika hi kona and stuff in and stuff like that. However na kwala ka video mi swi voni mos i tlha a yi chingela i tlha continue again ka siku ra ti 17 October a chinga again, because as you can see fika tsala this post a fa tsala ku un'wana i mfundhisi i kota ntsena ku horisa tiya as you can see kwala, so this post I believe yeah directly to pastor donation. A ni swi ta ku bifana swilo leswi a ni hi fike hi read between the two lines na va ku bifana swilo, so it's very very clear ku this post ya ka pastor donation, so yi kombisa ku yi kota ku horisa tiya it means ku horisa tiya yinene swi ni tsandzinyela ku va ni swi kuma, so khale vakokwani like loko hu kuriwa a va horisa tiya a va tirhisa mabikiri yambirhi mi kuma ku cheliwa tiya ka bikiri rin'wana na lerin'wana, so yi kombisa ku pastor donation the only thing a kota ku xi horisa i tiya, why na i pastor but a nga swi koti ku horisa vanhu lava vabyaka yona mhaka leyiwa, so Gagash xi kombisa ku pastor donation swa ku a yi swi koti ku horisa vanhu vabyi, yona yi kota ku horisa tiya ntsena, so which means in other ways is trying to say ku ko va mfundhisi wo vito ntsene, sure ku mi yi khomini mhaka leyi. Mhaka yi ntsena na tlha a vuya hi yin'wana post as you can see kwalana a nga fika hi komba ntangu ya yena la as you can see Christian Labotin leya 25,000 Gagash 25,000 okay. Yeah i fika tsala ku very soon loko no khoma swi tiya mintwa leyi ni nga pheca munhu hala minkulungwane as you can see, so as you can see ntangu leyi mfo yi na mintwa yo karhi lama hlwe, so minkulungwane hi leyi ndzi kwala, so yi ri a nga pheca minkulungwane which means a nga raha munhu wo karhi eminkulungwane which swa ku munhu wo karhi la a vuriwaka laha i xavisa minkulungwane mhaka leyiwa, so ku hi sweswiwa sisi beef ha swi tiva ku ya ha ri kona and between Gagash and pastor donation we can assume ku ri a nga va a kha a vula yona la yona mhaka leyiwa. And then of course hi ku hi tlhela ka ti-trends tanihileswi switokofela Mayengani of course i khale se yi ri ku trendeni, so then hi ta cheka swilo leswi nga kha swi famba njhani sweswi, as you can see siku namuntlha kwalani 18 October okay, a hi yeneni ya ka trending as you can see yeah music as you can see, so hi vona i khale mi nga mi swona n'we mi nghena ka YouTube i khale yi ri ku trendeni, so hi vona just to update there and there. Fast very hi nga ze house ngopfu nkarhi, as you can see mahlasela is still trending, yi le ka number 11 still na sweswi swi na 2 weeks already manjeni loko ni calculate vo ma 15 days already, as you can see 262,000 views, so hi nga vula tani congratulations to President Mayengani and all those who streamed. International magic is also still here and so already na yona se na above 200,000 views 217,000 views, yi le ka number 15 and stuff like that, as you can see yi tirheni project yi tirheni guys, and overall loko hi cheka la we can see ku yi tirheni swinene because loko kha hi cheka top 6 hinkwayo above 100,000 views, i the records guys, the records leswi nga n'wendlekeni leswi swi kahle hi celebrate, as you can see mahlasela yona yi rhangaka 262,000 views ku landzela magic 217,000 views, then ku tela ku fanfila 136,000 views ku tela
malwela, as you can see. Even then ku tela mahanyelo ti fambisa sweswo as you can see mahanyelo yi le ku khomeni ka malwela ni kumbe yi ta khoma a rezi ta vona swo mara in overall the project did well ni nga lo tani congratulations to him ni sweswo even Spotify a ngheni ka Spotify, even on Spotify is doing very very well ku ku la yini borho ku a yi kombetisi munhu hinkwato. I don't know how these things work, a ni tivi ku swi tirhisa ku yini swilo leswi hikuva a ni tshama ni vona swi komba everything leswi swi lavisaka swona mina. As you can see it in 200,000 views ni ri ka mahlasela hala ma swona yeah, then magic ku tela ku fana file malwela mahanyelo is doing very very well. Project yi tirheni yi beni tirheni yi breaking the records leswi nga ta tika swinene ku un'wana munhu a ti breaka these records a xi wondaka se yi beni swinene. Loko ku ri amukeza fika banda kumela mi teka subscribe. Aka full time then ka xikweleti xi ti lavela yo full time no xota hi gwinya sweswi ni endla yi hala kwihi loko no hlangana na gwinya hayi ni endla ni ri koka ni ku full time ene ni xave xipakitani hinkwaxo xi ku xipakitani ni xave xipakitani hinkwaxo va teki xikweleti